Ama sa pen in het na belap ko kitchener behazo say ni khutha eimu kin utoh lhon'in ka ngai lut naw chubay ka himbal ui. Tunia jong phatpha eimu thei kin utoh lhon'in Houbung La Pathen vahchoi la hol la ingaisang ma mau KAPHAL THENGTAI PAKAI ding in tilahi ahung kisem do dan chomcha in ana vekit-u hite. KAPHAL THENGTAI PAKAI ding in Manbei zin KAPHAL THENGTAI tilahi isay mabang kikhop khomteng Neito khomna le chouna hoa isah jing'u pathen vahchoi la khat chu ahi. Hijeh chun Hijeh lahi ahung kisem do dan isay diu ta aziun ahil sim do pa Judson W to sim chomchan ana vekit-u hite. te azong kihe Judson W hi John W le Eliza chapa anhin December ni sim nga sangkhat zage som nga langa kum in Michigan gamsunga dunde kiti kom famona anapeng in ahi. Ama hi dunde kiti thinglang hua public school le Hillsdale College Michigan mun a them anazil in ahi. Ama hi amihi na a music le art di chu limsu lam a analung le in ahi. Alunglut na lam ahi siin music school mun tampia anazil in tumging thei chi som na thungvel a thip na sangta anei zovin Methodist Episcopal Houbung a lunglut ta apan ala aban in choir hole music lam ana satiin alam kai zin apang zing in hi. Chule limsut art lama lunglut to lhon'in sangkhat zage somge langa kum in Europe gamsung ana chun in gallery min thangta ta ale limsun min thanghon anusut no limho chu anasim anazil zing in hi. Ahet na athip na ho zal chun zilkung na kumsom langa val ahintong in ahi. Pennsylvania gamsung saron mun a art supervisor in kumnga chule Braddock Pennsylvania mun a kumnga sunga zilkung in ahung pangpe in ahi. Ahin kumnga zen sungchu pathena to na lam a ahin hope lupay ding ham ahilaw le akum hisa lut na ahin zil alung lut na athip na abol thei na azil kung hi na hi GPP ding ham tin anagigyal hamo le in hi hitya alung lut na lam a lohing le atup ten ho mulso a umlai Methodist Episcopal Houbung ami pi kikhop khomna a choir hola a lung lut ta apan ala a lalam kaiza apan lai sangkhat zage somko lagup kum in pathen a ko na kauna anmutan ahi. Hilla ama ading in pathen in akauna chule aman ahin tuma ahin chipi athipna atalen hlenkhanding chu thilbe hilobe ahi. Hezong le hi chikum chun ki yel ha na nezin full time evangelist ding in na to ahin pantan ahi. Ata sa alung timzaw se theng sel a kipilut na ahin Neito lhon'in alunga hunglang KAPHAL THENGTAI PAKAI ding in tilahi ahin simdo ngag in ahi. Hijeh ni huapat chun pathen lenggap mana tong in USA Britain le Scotland gam ho a anakal sung in anato na ho aloy pa evangelist WS within in anagitopi zing in ahi. Zang azochan a pathen lenggam na ahin to azo kunung in Tampa, Florida mun a anatrain in July ni simsom na sagi sangkhat zako somtum le kukum in alay sit hin ko anabayta na hi. Hijeh chun sopi Tunia hichilahi isa aziting ule KAPHAL theng ta ay zo khamle ahidinga lom chu pathen lenggam ading a ipi iziw hinam. Vang chun lay sit na achi ina athip na zo se dalha a apun pia pathen adinga KAPHAL thenga anahi. Ahin nang lakay amita kip in ama bang in ipumpin kikipido in KAPHAL theng hi zong lew inay kham izo kham chi u pal theng din tim hiwe.
lunglut ta a ve ho zo se pathen in phat theina bu jing tau han.